Uyu munsi ni kuwa kabiri tariki ya 31 Gicurasi. Niyo munsi w'ijana 151 w'umwaka wa 2022 hakaba hasigaye iminsi 214 ukarangira. Reka ibyaranze itariki tubihere mu Rwanda. Hari ku itariki y'umwaka wa 1994 rwarashize iminsi 53 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda itangiye. Icyo gihe interahamwe zicaga abatutsi hirya no hino mu gihugu, ingabo za FPR inkotanyi nazo zikomeje urugendo rwo kuboza igihugu, ari nako zirokora abatutsi bicwaga zifata ibice bitandukanye byari mu maboko y'izari ingabo z'igihugu, interahamwe byari bihuje umugambi. Cyaba igisirikare cy'ubutegetsi bwariho mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994 ndetse n'imitwe y'interahamwe hirya no hino mu gihugu bakomeje kwica abatutsi mu duce twose tw'igihugu kuko twari mu maboko yabo. Kuri tariki ya 31 rero nibwo ingabo zari za FPR inkotanyi mu rugamba rwo kubora igihugu zakomeje kurukura abatutsi bicwaga hirya no hino ko zazimaze gufata uduce dutandukanye. Ku itariki nk'iyi nibwo abanyamakuru bari baturutse mu bihugu bya Canada, Ufaransa, Australia na Afrika y'Epfo basuye uduce twa Kigali twari tumaze kubohorwa na FPR inkotanyi. Abo banyamakuru biboneye imirambo myinshi y'abaturage bari barishwe n'interahamwe n'abasirikare ba leta bari baratangiye guhunga. Mbere yaho ku itariki ya 30 Gicurasi nibwo izo ngabo za FPR inkotanyi zari zafashe umujyi wa Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Kuri tariki ya 30 kandi nabwo izari ingabo z'u Rwanda zasabye umuryango w'abibumbye Loni kuzifasha kugirana ibiganiro na FPR inkotanyi kuko zabonaga izo ngabo za FPR zikomeje kotsa igitutu. Muri aya matariki nibwo interahamwe zari zisha abanyeshuri bo mu ishuri ry'ubuhinzi, ubworozi n'ubuvuzi bw'amatungo rya Kabutare EAV. Iri shuri ikaba ryarayoborwaga n'umuhungu wa Gitera watanze amategeko 10 y'abahutu. Kuri tariki hiziga umunsi mpuzamahanga hariwe kwimira itabi kuko ryangiza ubuzima bw'abarinywa n'abatarinywa, Journée mondiale sans tabac. Mu gihugu cya Brunei uyu ni umunsi w'ingabo, Journée des forces armées. Mu gihugu cya Espagne uyu munsi wariwe kuzirikana ku gace ka Castilla-La Manche, Fête de la Castilla-La Manche. Hari ibikorwa by'ingenzi byaranze uyu munsi. Hari ku itariki nk'iyi mu mwaka wa 1979 mbere y'ivuka rya Yesu ubwo yitwaga Ramuzesi wa kabiri yagirwaga Farawo cyangwa se umwami wa Misiri. Mwaka wa 1805 kuri tariki izari ingabo z'igihugu cy'Ufaransa na Espagne zishyize hamwe mu rwego rwo kurwanya ingabo z'Abongereza zari zarigaruye urutare ruzwi nka Diamond Rock cyangwa se Rocher du Diamant. Urutare rufite ubuhagarike bwa metero 175 rukaba ruherereye mu majyepfo y'Ubufaransa mu kigwa kidatuye mu bigize Caraïbe, rukaba kandi rwaranarwaniwe n'izo ngabo mu ntambara za Napoleon. Abafaransa bari bayobowemo na kapiteni Julien Cosmao bifatanyije n'ingabo za Espagne zari ziyobowe na kapiteni Federico Gravina, zikaba zarabashije gutsinda Abongereza bari bahanganye ku rugamba. Mwaka wa 1854 kuri tariki mu gihugu cy'Ufaransa hagaritswe itegeko ryagenaga ibihano byo kwambura uburenganzira bwose ubwene gihugu bizwi mu rurimi rw'icyongereza nka civil death. Mwaka wa 1889 kuri tariki umwuzure wahawe izina rya Johnstown wibasiye umujyi wa Johnstown muri leta ya Pennsylvania muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uhitana abantu 2200. Mwaka wa 1910 hashingwa igihugu cy'ubumwe bwa Afurika y'Epfo. Icyo nicyo cyaje gusimburwa na Repubulika ya Afurika y'Epfo mwaka wa 1961. Iyo repubulika ikaba yarashinzwe nyuma yo kwihuza kwa leta ya Cap, Natal, Transvaal na leta yigenga ya Orange. Mwaka wa 1935 kuri tariki umutingito wari ku rugero rwa 5 ku gipimo cya Richter wasenye ibikomeye ahitwa Quetta mu gihugu cya Pakistan uhitana imbaga y'abaturage bagera ku 40. Bamwe mu bihanganye byavutse kuri tariki harimo witwaga Lady Margaret Beaufort wari nyina w'umwami Henry wa karindwi w'Ubwongereza. Yari yaravutse mu mwaka wa 1943. Mwaka wa 1945 havutse Laurent Gbagbo wabaye perezida wa kane w'igihugu cya Cote d'Ivoire kuva mu mwaka wa 2000 kugeza ubwo yaherikwaga ku butegetsi mu mwaka wa 2011. Mwaka wa 1987 kuri tariki hatabarutse John Abraham wabaye umuyobozi w'ibikorwa nyamafilime mu gihugu cy'Ubuhindi. Mwaka wa 2006 hatabarutse Raymond Davis Jr. umunyamerika wahawe igihembo cyitiriwe Nobel mu bugenge. N'abakirisitu bazirikana mutagatifu Cantius, Petronila, Serve, Simplicien, Camilla Batista, Felix Nicosia na Christian Twisasari wahawe Imana. Nawe gende tuyishime Jado Office. Hambere hisi politiki n'imiyoborere. J'aime souvent dire la vérité et pour moi toute vérité est bonne à dire. Intambara z'urudaca. Le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes. Une boule de feu de plusieurs. Amanyanga mu butegetsi. Ugwamamare no kurindimuka kw'ingoma. Impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimbuka kujya imbere. Niyo makuru musangizwa ku rubuga Hambere hisi. Yes we can. Yes we can. Yes we can. Nibiganiro mutegurirwa na Tuyishime Jado Office.